Pemirsa jantra tradisional Pinaka Silitunggil tetamian budaya sane mautama tur patut kelestarian. Ritepengan mangkin jantra tradisional sida dados selah pemargi sane becik majeng alit-alite antuk mopelalianan sambilang melajah. Usaha ngelestarian jantra tradisional majeng alit-alit ring jamani mangkin, kebuatan pisang antuk kelimbakang. Melarapan punika sideng wantu antuk ngemit saha ngelimbakang tetanian budaya miwa tradisi sepisanan ngicenin selah majeng alit-alite antuk mepelalianan sambilang melajah ngelintangin pemargi sani becik tur maning sehat. Rawuhe mangkin ake alit-alite sani tambis nenten uning ring kewentanan jantra tradisional ring wewidangan ipun. Mawinan ake sani oneng mepelalian game digital utawi miar sayang video. Kewentanan inucap side memargi sangkaning sawetara pemidabdab. Sekadi dahat ngandelang kewentanan teknologi, irang nyani uratian saking keluarga, tur maning gaya hidup. Nanging jantra tradisional kekantanang madui ake kuigunan majeng anak alit, sekadi sideng limbakang kreativitas, nincapang kewagedan sosial, tur maning lestariang budaya. Pedi kemawinan kebuatan pisang antuk nyobihang jantra tradisional, majeng alit-alit ring jaman sekadi mangkin, Mang Dani nyansar ngedautin mana, Devi Bali TV.